Assalamualaikum sahabat-sahabat, tuan-tuan, teman-teman. Cerita menarik hari ni tuan-tuan Motor RS Honda 150 RS Jadi customer hantar silinder head lah. Saya ada buat video sebelum ni tentang head porting yang kita buat Cuma kisah yang menarik ni tuan-tuan customer ni customer lama saya. Dulu dia pakai Putra, Proton Putra. Kita buat head porting. Untuk engine standard pun power dah naik Jadi filosofi geng-geng motorbike ni dia lain sikit. Dia cakap kalau nak buat porting head, power tak naik. Kalau nak buat porting head, kena buat block, kena masuk cam, baru kereta power, baru motor power lah. Tu diorang cakap. Jadi customer saya ni, dia nak buka silinder head dia, nak suruh pomen bukakan, dia nak hantar head pada kita untuk kita buat job porting. Dia dah melalui 3 ke 4 workshop tuan-tuan. Okay, workshop tak setuju nak buat. Dia kata power tak akan ada. Okay, tak boleh head porting saja. Tak jadi. Diorang cakap macam-macam lah. Dia condemn lah saya punya customer ni. Geng motor dekat Shah Alam, area Shah Alam. Jadi dia pergi ke bengkel yang keempat kalau tak salah saya. So yang bengkel ni pun redha je. Redha dapat job kan buat Jadi waktu buat tu dah siap. Kita ambil masa dalam few days buat. Siap. So bila hantar dekat pomen tu, apa dia cakap, dia tengok head ni, dia condemn lah. Dia kata macam-macam lah, head porting ni macam tak bagus lah, engine tak tahan lah, apa benda dia condemn lah tuan-tuan Tak apa, ini memang lumrah manusia lah. Kaki condemn ni biasalah tuan-tuan Saya tak lahannya So apa yang menariknya tuan-tuan, kita sharekan dyno tuan-tuan sebelum selepas. Okay, apa hasil yang kita berjaya buat. Okay, selepas pemasangan semua sekali, okay, customer sebelum ni buat dyno. Okay, standard RS 15 horsepower tuan-tuan Okay, bila dah pasang, okay, tuning, saya suruh dia pergi ke Dr. Dyno lah. Dr. Dyno ni Syah, siapa yang kenal orang Terengganu, Syah. Dia ni orang lama tuning ECU. Dia orang buat remap untuk RS ni. Dan diorang pun memang specialist lah. Dr. Dyno specialist untuk RS punya motor. Jadi hanya dengan head porting saja tuan-tuan, before after dyno tuning tuning sikit, touch up sikit lah AFR kita dapat daripada 15 horsepower kita dapat 20 horsepower 5 horsepower gains daripada porting dan tuning Jadi untuk pomen-pomen motor jangan senang-senang nak buat satu condemn lah. Condemn cakap head porting tak bagus kan. CNC baru bagus, saya buat porting head tangan tak bagus. Jangan cakap macam tu Korang tak pernah rasa lagi orang lain punya head porting And then head porting ni sebenarnya dia ada principle dia. Okay, untuk engine standard, valve standard, dia ada principle porting dia. Untuk engine modified, dah bore besar, tarik RPM tinggi, porting dia lain sikit yang dah pakai valve besar, lain tu dia persegi, dia punya porting punya size lah. Porting ni tetap yang sama. Kita buat bow area, kita buat satin finish texture finish and then kita buat intake manifold tu kita buat mesh pot, and then kita porting venturi untuk dia punya intake manifold exhaust kita buat betulkan angle angle porting dia, and then kita buat mirror finish, and then untuk dia punya chamber kita polish, buang permukaan kasar. Itu yang kita buat. Engine standard daripada 15 horsepower, after tuning masuk head porting power zone, dapat 20 horsepower, motor RS, everything stock. Itu saja. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Surprise!